Suzaqlı Cuma Cayma bazarı girdik. Bulcağı içkeriga kirib ketgan bulcağı. Bunday morbordu qayanqa jayilib ketgan. Bazar. Suzaqlı Cayma bazarı. Kim Suzaqda bolsa, Suzaqlı bazarını көрөсү. Мына Suzaq bazarını көрөсү. Suzaqlı Cayma bazarı. Oh, мой голова. Рызаға холодестер окшойт. Холодестер окшойт бул жакта. Ушул кийим-кеченин ортосунда тамак ашта сата берет. Мындай кийим бутту жерге эле коюп сата берет. Бул жакта дүкөндөр. Бул жакта таксилер. РСК банк свежелов дейт. Баса албайсың бул жерде, только жол менен басыш керек. Тротуар аты жок. Чүкүрү алма. Жалабат. Мон жолго эле коюп сатып атат. Айта талап кетели. Bir aylanıp çıkacak. Ostavarı. На любой вкус кроссовки. Распродажа 400-500 сомов, вообще копейки. Распродажа еще, блин, мол. Еще и распродажа. Вот, хотите любую фирму здесь купить. Любой бренд алалас. Мына Жайма базар деген шул болот. Сузақ Жайма базары. Мына ботинка, любой вкус, любой выбор. Suzaq Jayma базар. Она материал, продукты, здесь материал, здесь материя. Она. Ой, и пошел кетти материал ким булжал. Мына пробка бул Жайма базар. Илгери бул жерде Ленин турган. Азыр бул жерде майрамдар өтөт. 5-күнү базар өтөт. Бар жакта пробка. Ар жакта пробка. Бул жак пробка, бул жак пробка, бул жак пробка, бул жак пробка.